Kia ora Amohaere, kei te pēhea koe? Kei te paia hau. Koe tō... Te pēhea koe Pouroto? Kei te tino hari kua hau, kua hara mai a hau ki tēnei Wiki, Te Reo Māori. Whakarangatira nei tō tāua reo. Koe tō ingoa? Ko te Amohaere tangitua hau. No hea koe? No matatā hau. Wai tō pepeha? O kuitawa ki te mauna. Ko tarawera te awa. Ko te tāura te hapu. Ko ira moko te marae. Ko ngā te awa te iwi. Ko mā tātua te waka. Ko te ramapakura te tangata. Ko te Amohaere tangitua hau. O ka rau eke. Kia ora whaea. Hoi anō, ko te Waiata nei, mā te aroha. So this is Amohaere tangitu, Director of Regional Maori Health Services, mai ngā kuri a whāra i Te Reo, and my mother. And we're going to sing a song today to you so that you can all learn this. You know, wherever you go, this song can be sung. It's very emotional, but it's very loving and caring. It talks about unity. It talks about moving together, and that's what this is about. Te Reo Māori Language Week is not about, it's only for Māoris. No, it's for all New Zealanders. And in the context of Māori health, it belongs to our organisation, and it is used as a taonga, as a very special gift, as part of our clinical care, recognising the dimensions of health. Mana atua, that being the spiritual connection. Mana whenua, the connection to the land. Mana tipuna, the connection recognising who we are, our ancestry. And mana tangata, the importance of people. Mana tangata, the importance of people. So that's this song, Amohaere, and we're going to sing it. It's called Mā Te Aroha. Nō reira, anei te waiata e whai ake nei. Mā te aroha, mā te